tubahaye ikaze kuri radio televiziyo Impinduka mwe mukurikira gahunda zayo. Uyu ni umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika, mugezweho buri wa gatanu w'icyumweru, muragezwaho nanjye Karuvayari Binteke. Tubibutse kandi ko mushobora gukomeza gushyigikira radio televiziyo yanyu musangiza inshuti zanyu gahunda zacu. Aya makuru tuyahere mu Rwanda, aho abaturage basaga 62,000 bo mu turere twa Burera, Nyagatare na Bugesera bagiye guhabwa amazi meza ndetse banafashwe guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere. Ni umushinga uzakorerwa muri utu turere mu gihe cy'imyaka 4 kuva mu mwaka wa 2022 ukageza mu mwaka wa 2026, aho umuryango mpuzamahanga ukora ibikorwa by'isuku n'isukura Water Aid Rwanda uzashoramo miliyari 1 na miliyoni 938. Muri rusange abaturage bagera ku 62,240 nibo bazungukira muri uyu mushinga. Burimo abagera ku 34,825 bazahabwa amazi meza. Imiryango igizwe n'abaturage 765 izahabwa ibigega bifata amazi. Imiryango 1200 izafashwa kwiyemeza kubungabunga ikibaya cya Rugezi. Hari kandi imiryango itishoboye igera kuri 900 izafashwa kubona ubwiherero bwujuje ibisabwa kugira ngo habungabungwe isuku n'isukura, ndetse hari n'abaturage 400 bazahugurwa mu bijyanye no kwimakaza isuku n'isukura kugira ngo bajye bafasha abagenzi babo. Imibare iheruka ya Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Minifra igaragaza ko kuri ubu abagera kuri 89.2% bagerwaho n'amazi meza. Intego nuko bazagera ku 100% mu mwaka wa 2024. Mu ntangiriro za 2022 Minifra yatangazaga ko ubushobozi bw'ingano y'amazi akoreshwa ku munsi mu gihugu bwari bugeze kuri metero kibi 322,852, mu gihe intego ari uko mu mwaka wa 2024 u Rwanda ruzaba rufite ubushobozi bwo gutanga amazi angana na metero kibe 444,995 ku munsi. Naho muri RDC ho Frank Diongo yasabye leta ko yakemuza ibibazo biganiro aho guhora mu ntambara zidashira. Frank Diongo, umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa RDC, yashimangiye ko ikibazo kiri hagati ya RDC n'inyeshyamba M23 kizakemurwa n'ibiganiro aho kwifashisha intambara. Uyu muyobozi we avuga ko ikibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa RDC kidashobora gukemurwa n'intambara kurusha uko habaho ibiganiro bigamije amahoro. Yavuze ko guhora iteka ingabo zihanganye na M23 bikurura ibindi byago birimo no kubura ubuzima bw'inzirakarengane. Uburasirazuba bwa DRC yiganjemo imitwe myinshi y'inyeshyamba zihungabanya umutekano w'abaturage. Imwe yagiye ibaho mu rwego rwo kurwanira ubwoko bwabo, indi yavuye mu bindi bihugu bituranye na Congo nka ADAFU, umutwe w'inyeshyamba ukomoka muri Uganda ukunze kwica inzirakarengane nyinshi muri Kivu y'Amajyaruguru. Twavuga nka FDLR, umutwe urwanya leta y'u Rwanda. Ntitwakwirengagiza kandi Red Tabara, umutwe urwanya leta y'u Burundi. Uyu muyobozi yasabye leta ya DRC gukemura ikibazo aho kujya kugirana ibiganiro na leta y'u Rwanda nk'iherutse kubera muri Amerika byari bihagarariwe na perezida w'Ubufaransa. Ni mu gihe kandi mu Burundi havugwa isanira hagati ya Gen Biome Bunyoni n'imirwano imaze iminsi hagati ya FRN n'ingabo z'u Burundi. Mu gihe hashize ibyumweru birenga 2 ingabo z'u Burundi ziri guhiga inyeshyamba za FRN zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mu ishyamba ry'ikibira. Biravuga ko araho imirwano ihuriye n'ikibazo cya Gen Biome Bunyoni uheruka kwirukanwa ku mwanya wa minisitiri w'intebe mu Burundi, akekwaho umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye. Muri iyi minsi Gen Biome Bunyoni aheruka kwegezwayo na perezida Evariste Ndayishimiye amushinja gushaka kumuhirika ku butegetsi, aho inzego zishinzwe iperereza mu nzego z'u Burundi ngo zabashije kumenya amakuru y'uko izi nyeshyamba za FRN zagombaga gukoreshwa na Gen Biome Bunyoni kugira ngo zimufashe muri icyo gikorwa cyo guhirika ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Nyuma yo kumenya ayo makuru, ingabo z'u Burundi zahise zihabwa amabwiriza yo guhiga bukwari inyeshyamba za FRN zikambitse ku butaka bw'u Burundi, by'umwihariko mu ishyamba ry'ikibira, no kuzica muri icyo gihugu. Aya makuru reka tuyasoreze mu gihugu cya Kenya, aho Vice Perezida w'iki gihugu Rigathi Gachagua yafashe indege y'igisirikare imwerekeza i Kigali mu Rwanda, aherekejwe n'abayobozi 12 bakiri bato barimo umudepite w'imyaka 24 y'amavuko Erinette Gachagua Toto uhagarariye akarere ka Bomet mu nteko ishinga amategeko. Uyu muyobozi ugiriye uruzinduko rwa mbere mu mahanga kuva yatangiriye inshingano yaje mu Rwanda mu nama y'urubyiruko ku mugabane wa Afurika izwi nka Youth Connect Africa iri kubera muri Beka Arena guhera kuri uyu wa 13 Ukwakira 2022. Abandi bayobozi bamuherekeje barimo Depite Ndindi Nyoro uhagarariye akarere ka Kiharu na Silvanus Solo uhagarariye akarere ka Mugirango y'Amajyepfo. Vice Perezida Gachagua ni umwe mu banyacyubahiro bamaze kugira ijambo muri iyi nama ngarukamwaka yitabiriwe n'abiganjemo urubyiruko barenga 9,000 baturutse mu bihugu bitandukanye byo kuri uyu mugabane.
mu butumwa yatanze yavuze ko ari ngombwa ko urubyiruko rushorwamo imbaraga kugira ngo rugire uruhare mu iterambere ry'ibihugu bya Afurika kuko ari rwo rugize umubare munini w'abatuye kuri uyu mugabane. Amakuru ya none kuri radio televiziyo Impinduka tuyasoreje aha, mwakoze kubana natwe, turabakunda naho kuwa gatanu utaha.